مساء الخير، مساء الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ عايزه ارحب طبعا بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. متشكره قوي 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 ليكم ولتفاعلكم كمان معايا. إيه زي ما بيقولوا، ايه والله ما قصرت، والله ما قصرت. إيه هنعمل النهارده بقى؟ ايه صينيه فراخ. انا هعملها، يعني مش عارفه بقى هعمل جنبها مكرونه، يعني مع اني انا عامله امبارح مكرونه بشاميل بالبشاميل. فمش عارفه بقى هعمل بقى جنبها النهارده مكرونه بالصلصه، ولا هعمل جنبها بقى خضار ورز. مش عارفه. وممكن يعني ان انا اعملها كده وعليها شويه بطاطس. بصوا احنا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الاول هعمل كوبايه الشاي العظيمه بتاعتي، العظيمه لله طبعا يا جماعه، بس انا بحب ادلع اي حاجاتي يعني. هعمل كوبايه الشاي وانا معاكم بقى ايه، نتبل بس الفراخ الاول ونشوف هنعمل ايه. الفوطه بتاعتنا، مين زي كده يا جماعه بيحب يحط الفوطه كده فوق كتفه؟ ها، انا بحب احطها كده على طول. طبعا انتم مش شايفيني، بصوا دايما حاطاها فوق كتفي كده. بصوا يعني ايه، بحب كل شويه ان انا يعني اغسل ايدي بعد ما بخلص اغسل ايدي وانشف بقى في الفوطه كده على كتفي. بحب انا احطها بقى كده. مين بقى زي كده؟ الاول بقى نصب الشاي. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يعني مش هامله كوبايه قوي عشان كنت لسه شاربه كوبايه من شويه. نطفي بقى ايه على حاجه ايه، ونسمي الله ونبتدي. هنا كنت انا بشرى دول بصلتين كبار، يعني انا بشراهم بقى ايه، بشر ايه، مش في الكبه ولا حاجه، والله في المبشره كده. هحط بقى عليها ايه شويه توابل بتاعتنا. ايه بقى؟ بصي بقى يا ست الكل، شويه فلفل اسود، بسم الله، وشويه الملح بتوعنا، شويه الملح. يلا مش مشكله عادي كده كده، هغسله اصلا يعني. وايه تاني؟ و... وشوية بابريكا كده، وشوية إيه حبهان مطحون برضو هنزل بيه كده. وخلاص على كده، مش هحط حاجة تانية. يعني هو انا استكفيت بس بالايه، بالحبهان والبابريكا والملح والفلفل، بس ده اللي انا ايه هحط. والغار ده، ورق الغار ده انا هحطه ايه يعني مش دلوقتي. ده انا هحطه بس مش دلوقتي. وعندي بطاطس برضه هحطها، بس برضه مش دلوقتي. لما الفراخ دي تستوي هحط يعني ايه، هقطع البطاطس دي وهعملها مكعبات، او ممكن اقطع الواحده اتنين واحطهم ايه على الفراخ من فوق. هنشوف مع بعض انا هعمل ايه. عايزه اقول لكم كمان ان انا ممكن احط واحده جوز الطيب، مش واحده يعني، هبشرها. وهحط برضو القرفة دي. بس ده اللي انا هحطه. انا ممكن احط ليمون، بس انا مش هحط، مش عايزه نحط ليمون. انا هستكفي بالايه بالحاجات دي بس. عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه، مسكت بقى الفراخ كلها وبعمل لها انا بقى فتحات بالشكل ده كلها. هبتدي بقى ان انا ايه، احشي بقى كل ده واعمل هنا، يعني هحشي الفتحات دي كلها الاول. بسم الله. ليه بقى؟ عشان اللحم نفسه يتطعم بالبصل والبهارات اللي فيه. طبعا انا بشيل الحاجات اللي هنا دي كلها، بشيل كل ده، كل ده. هحشي بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. انا كده خلصتها كلها، تبلتها كلها. انا هسيبها بقى في التلاجة ساعه، ساعه ونص كده. وهشوف بقى هعمل بقى المكرونه او هعمل رز، مش عارفه. يلا. خلاص كده كان خدت وقت كفايه في التلاجة. هطلعها بقى ونعملها على طول. عندي صينيه هنا بقى نضيفه، احطها على البوتاجاز وايه، وهشيل بقى واحده واحده كده. بسم الله.
برضو مفيش فايده، يعني الفوطه على كتفي اهي، وبرضو بمسك الصينيه وهي سخنه. ما اعرفش ايه بقى الحكمه في كده، دايما اقعد السع في ايدي كده. بسم الله. انا كنت جبت صينيه كبيره شويه، بس يلا مش مشكله يعني، هتقضي الغرض. هي دي التتبيله بتاعتها، بس انا يعني ايه مش هحطها برضه يعني. هو كفايه بس ان انا اشيل بس ايه البصل ده بس كده. كده واضح. هغطي بقى عليها واسيبها مع نفسها كده. ونرجع تاني. عايزه اقول لكم ان انا هحط برضو عود القرف ده. هو مش عود كامل يعني، ده نص عود يعني، وورقتين الغار دول بس كده. نكون بقى احنا ايه قشرنا البطاطس دي وقطعتها بقى ايه مش عارفه بقى، ممكن اقطعها مكعبات ولا حاجه، او نص كده يعني. وبس اما الفراخ بقى تستوي يعني، انا هقشرها واقطعها واحطها في ميه عشان ايه ما تسودش. عايزه اقول لك بقى ايه ان بصي صينيه الفراخ ما شاء الله، بصوا. وقطعت بقى ايه مكعبات البطاطس برضو، حطيتها فيها تاخد برضو غلوتين 3 كده مع الفراخ، وحطيتها بقى في الفرن. بصي بقى. بصي فراخ دايبه، بصي وقعت ازاي دايبه. بصي دايبه خالص. بصي بقى. بصي. عملنا بقى كمان جنبها ايه مكرونه بالصلصه. انا عندي الولاد بيحبوا المكرونه، بيحبوا دي. ليه ما عملتش بس سباكيتي ولا عملت المرمريه؟ انا ولادي بيحبوا دي قوي، بيحبوها بقى بشاميل، بيحبوها بالصلصه، بيحبوها بصي بيضه كده، بصي بيحبوها كده قوي. يعني انا عايزه اقول لك المكرونات التانية ممكن تفضل عندي كتير بسبب ان هما بيحبوا دي. يلا بالهنا والشفا. بصي عايزه اقول لك، بصي البطاطس بصي مستويه. بصي طعمها تحفه، واخده بقى من التوابل بتاعه الفراخ، وطعم الفراخ تحفه تحفه. اظن شايفين ان الفراخ وانا بشيلها دايبه ازاي. بصوا. يلا بالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم باي باي.